Mene ma mutie me ma modo ye papa aha obi nyina han sori ntia ha mane ye da enwosra we wugina so a ya ma kwan ma wugina ha na wo sori tia nwosra ya wo beba fam enti wa wodi wona asi ha na wosan asori tia enwosra ewo ha Messi untimi ubeba fam Onyame a ofre Apostle Dr. Usu Bempa and was say one so yenton odom and yenton shopping mall and ntinyam pai bodo do obebo but ya dom bi na aba ne so Onyame na de ma no ntini pantimi nje I'm sure say bibi koso na ha obi a including me na amanfo tabisa na de na mo de asa sorry de yakura kesiri se yetimi ka se enkwasiafo a etene na ase mi bigina ho menya kwasia mi giri se so nya kwasia e ka huhu mu ntokwa ye papa oye jata enti oni abirechire nko ntokwa ana hunam mususu owodom a ebeko age no nanso ya ma ne ntokwa Broni will be a crime, they need expiring date. And you go for Bisa, I didn't know ye. I saw it in a mocha. I saw it in a mo ye. There will be here, but crime and this tomatoes. Now at you and to the Munkoswa. They are all cost no one coswa and coso. And Mre, oh, Homer Bibia. It's just a matter of time. And a bachelor. Enti muhu bibia de meka kyerem se mamo ham hokra emfa mu sika kakra wo de tabiani di enkohwe bibi what you say de enti ami modi ni se obi bia wo ka ensemboni ani ensemfi fa papa Owusu Bemba ho no eni kwa se me hye ni monyam se me gina akra mebo ni din on sem fata property ani bi kasa wo man mu na kasa fi ha. Nobody can quench that fire. No one. Edi ayaye. Enyina ne se ye di data bi achi. Anu ntina ye nye dede no. Di Ghana fo ntie ye. Ye paya de sa. We love him. Papa taka bibi wa ha. Say oye nipa enti ekwan e won ho. Ninya misu aya yamfe. Na ni nipa susu ya yamfe. Anu ntina ye num bi ye di na chi anopa, awia, anwumre, ene anajo. De wo hwe me na wo tie mi a kan wakoma to yam. Kan wakoma eden eto yam amire nko na be kire o say advert ni board in power advert na na ya jetum say social media one of the network I advert also obi bo udi na advertise o enti nyame ada Roma ya advertise Apostle Dr. Owusu Bemba the more na ye kana sam no na obi kurante ne na nyame nam so ma obi atenene. And he said Joseph Kai no. Ni nuanom ton no so nkom de ne kwam na kowu. Pa onyame nam na dom so. Ade nsesan ye ba na brabo mu. Emra bi ba Ghana fo nyina de omani behu. Ye de aso beti. So onyame na ofre no no. Oda so ka no ho. Eti bibia nsesan ye. Ana ma mu bisa because me phone so ye pon asori a. Amafo akoma eti. Ebi ne muntimi na ebi se meboa mo me de ye mpesa mu ye bia me ya mamo asori ma ye doye papa dodo je ba san ka ye nyina ye nso camera na mo so bi no ese bibia ba se so camera na ya so camera na obehu obi a sabi
Oye nyame abodi ntimi nto ho. Na oka Apostle Dr. Usman Pasem. Ni nyina ya mre. Amre ni du ade honam fam eti etu anamo de betu anamo. But I'm saying you heavyweight champion. Ah, soon mu obi antimi mbitiri nti. Ana no me ofia na meti se osofo bi frame. Osi yesi papa awu. Ana me si owu da ben. Ana ni wu a wodi kan obewu ni ana wu etoso mienu. Onwu ye na ogina ha bebo a. Oda so tiase. Maka na meka no wa adom efam. Me si obi bia ni hu a yafuna wo no e wasase so. Anya Ghana nko a obetimi di papa we achi atofo no. Ebi siye, ebi maaye. Nti anu na ye ade a se wo ya sori ba, wo de wo hu eden eto so. Enku ntokwa ma papa. Ba ma ne ko obetimi ko agye ne ho. Nti anya tanie asem. Because me na naka kire me say, the wonu mo asem san na wodi atem. Me gina ha mi ni obi atem because manu asem ensan ye. O ma me ho kwan ya metima kasa amade ache. Na so nye tintin bia na me beka. Me see on kan kire atamfo no say crime has no expiring date. Me da se bebre.